زفتکردنا نرخان و پدیوین خارنه بویا نونیشان بازار کوبانه جبر بوهای هر تشتی لفروشگاه و دزگهان. وی تشتی باندور کرد لسر جیانا ولاتیا یا روزانه جبر کو آستا آبوری آوان نه لگوری و بوها بونه. گریو گوزنج ملت بشکل عام یعنی وقتا پرا داکت پری سوری تشکی بها بو ملت هیوی دار بو که تشنا داکهون اسعار غری داکهون تجار نجور هنا بملت تحكم دكان بدكانون بتجار مجاري تشوشك بخدي دكانون بس خدي جمله او نو بملت تحكم دكان حتى نو صد شكوى ملت بيجي كتشكي واغرا دا كافي كيلو فرانغون حتى ريهيرو كوبين دا 150 125 كوتن كيلو بعجانون باتاتون كيلو نيزكي 100 كوتيه بازرگان کوبانی هر تشتی لگور مورال خاد فروشن وی تشتی گری ددن به بهای دلار دا گاوا کو دلار بها دبه او دکرم به دلار لگاوا بهای دلار داد که گوتن وان کو وان به دراو سوری کریه ملت خزانه دخلتنا كنا دخل روي 1000 كوت وري مرون تسد ست خرج كرينا مشكله بس دخل جتنا او هجرة كاسكوي وتشبشتي وني بها المواد الاساسيه ش حياه ركبها بو بخم مشكله كبر مزنه بري او امنهد بن لعبه تجاره دانه كيف يخا مثلا شكرنا توري خرابي 6 7 حزوريه دوكتن تنيه قدوري مثلا اوكي دكري اشترت بيجي سر دولار قد دولار هجر دار كفيت بما علاقه ما بدولار تنيا هجاي قوتنيا افروشا ناي پجراندن جاليه ولاتيا دا جبر زفتکرنا نرخان ولاتي او بوهای هر تشتی ده تاوی کو گلک جاران فروشگاه پدیوین خارنه ین کو هاتنه پیشکشکرن جاليه کومیتن آلی کاری دا جهان علی برنامه آرک کوبانی